Nigga, that's je? what one most wanted. Ik wie dat al uit, but ik waar niet. Ik is net die voor die beek in die currency. Ik is net top aan die land en currently. Die is my shit in my op, zit ik rannen die. Ik maak je kies. Yo, kom Lura man. Kom Lura maar uit, laat flow zit deur my bro. Julle wat Lura sê though, besides die flow, julle moet nog steeds fokus op wat die man sê my bro. Hey yo guys, welcome back to Robbery Reacts mense. Kykie, ons is terug man. Ons is terug en ons gaan vandag hier vir julle gee wat julle soek. Ek het 'n poll opgegooi, julle wat nie gewou het, I'm sorry, but dit is laat. Ek gaan dit maar nog vat soos hy eerste, tweede, derde, vierde van ek julle gevra verstaan. So, kykie mense, vandag het ons hier van Naughty Beast. SA Fit Luda G. Kykie, make sure to subscribe, leave a like, turn on your post notifications. Ons gaan nou weer begin react mense. As hy tyd, so let's get it mense. 021's most wanted. Let's get it. Yeah. Who won this one? Decent Child Beats? DCP. Look, don't gotta explain myself to no bitch. Look, it's Mr. Dumb 106. I got these bitches, they claim they're for kids. But they're only here cause I'm lit. Oh, wait. Nou wie sou kon ry diese drill number? Julle weet besal hoe altyd dit is my goed te die. Ai, Naughty Beast by bro. Dis hoe jy deurkom. Wait, let's run it back as 'n drill number. Maar dan kom se King Von goed weer. Look, don't gotta explain myself to no bitch. Look, it's Mr. Dumb 106. I got these bitches, they claim they're for kids. But they're only here cause I'm lit. Like, now they what? Do that what? Nigga, that's what one most wanted. Now they what? Do that what? Nigga, that's what one. Don't gotta explain myself to no bitch. Like. Oh wait, hy's 'n short daai mense. Kyk hoe hy short. 'n Man beweeg niks, hy staan soos doodstil. Of hy sit doodstil. En dan beweeg sy mond net. Op die kamera, kyk. As die camera man, jy jou ding gedoen mense. Of maar wat hy die daar gegooi het, jy jou ding gedoen. Luda. Wat soek julle daar in die skryfjaard in man, hè? Man, wat bij julle die skryfjaard? They're only here cause I'm lit. Like, now they what? Do the what? Nigga, that's what one most wanted. Now they what? Do the what? Nigga, that's what one most wanted. The shit that I'm buying is certified. Pumas and Jordans, I've been a guy. Me and my twin big. Hy hoef wat hy man baie certified. Pumas en Jordans. Hy was nog altyd hy broer gewees wat so uitgesteek het. Of het is makkelijker is Jordans, die wacht, ek het hier geluister. Pumas and Jordans, I've been a guy. Ja. Me and my twin bitches do what that niggas can never clone us like with Gemini. I put my heart in this shit. Your bitches be shaking their yes. Wait, Buddha, not the best bro, your accent, not your accent, your adlibs my bro. Hy's King Von daai my bro. Hy kom lekker deur my bro. Kyk, die bro lyk soos Joyner Lucas hier my bro. Sê julle die bro lyk soos Joyner Lucas. Ag wait. Hy die manne, ek kan sommer luister om te sê, Naughty Boy, that bro is a fan of King Von my bro. Hy luister King Von definitief. Hy's King Von inspired hy my bro. Of maybe is iemand anders, maar het voel van my. Certified. Pumas and Jordans, I've been a guy. Me and my twin bitches do what that niggas can never clone us like with Gemini. I put my heart in this shit. Your bitches be shaking their yes. They said Say what? Say what? What do you like? industry plan because of y'all nigga be dropping again and again. Yo bro, move. I'ma hop at the V, go boom. Niggas be tripping, I'm shaking the room. Just got a new clip and it's strong as a broom. Why these niggas keep dissing my name? Well, they think I don't know where they stay. I'ma get to the front, you gon' get to the back. If you miss them tonight and tomorrow, we spinning again. Bro, wait, that's a dangerous thing you just said, my bro. Basically what he said was, die Boeta weet die, ek weet waar hy bly nie. As ek voorin gaan en die hol achteruit, en ek kom weer môre terug, want ek weet waar bly jy. Yeah. You gon' get to the back if you miss them tonight and tomorrow we spinning again. That's crazy. Man, I got clips like Tom Brady. If I pull it out, I ain't shooting an empty. Niggas ain't tough, none of them can face me like. Better have your vest. If you don't, then. Oh wait mense, kille wat nee, Luda is goated vir die ding my bro. Luda gaan altyd op 'n feature klim. Kyk soos hy trek van hy en Tembi Powers my bro. Luda sien die trek klaar vir wat die trek gaan wees my bro. En dis 'n number die, no joke man. Luda ek sien wat jy doen my bro. You better invest not on. Jy smart my bro. Wanneer drop jou channel? Drop jou channel 'n ding man.
Asseblief man, moenie so is man. Maar soos in met die naam by my broer. They gon' shoot on my take all they cash, cause I need that money, that power, respect. Don't gotta explain myself to no bitch. Like, it's Mr. Dumb more than 6. I got these bitches, they claim they for keeps. But they're only here cause I'm lit. Like, now they white, do that white. Nigga, that's 2 to 1 most wanted. Now they white, do that white. Nigga, that's 2 to 1. Don't gotta explain myself to no bitch. Like, it's Mr. Dumb more than 6. Dis 'n harde naam. I got these bitches, they claim they for keeps. But they're only here cause I'm lit. Like, now they white, do that white. Nigga, that's 2 to 1 most wanted. Now they white, do that white. Nigga, that's 2 to 1 most wanted. Ik weet dat al uit, maar ik worry niet. Ik is net die vir die bake in die currency. Ik is net top in die land en currently. Die is my sit in my opzit, ek ran die. Ek maak die kies. Yo, kom Lura man. Kom Lura maar uitlaat flows deur my bro. People wat Lura sê though, besides die flow, jy moet nog steeds fokus op wat die man sê my bro. Die man sê is number 1 currently in die land. Daai is waar hy man se posisie staan. Dis wat hy sê. Daai sê posisie waar hy voel waar hy is. En het hy nog iets voor hy gespit. Hy het nog iets voor hy gespit. Land en currently, die is my sit in. Ek is net die vir die bake in die currency. Ek is net top in die land en currently. Die is my. Bro, it's amazing hoe hy man sê, ek is net hier vir die bake in die currency. Hy ry my sommer vir currency met... Goed is die jong. Hy ry my man alweer klaar vir currency. Met... Wat hy maar gesê? Wat sê hoe vergeet? Lura, my bro. Sê hoe vergeet ek my bro? Currency en which... En maak jy saak maar wat sy woord het gery. Maar hy ry vir currency met hy laaste woord. Vir die bake in die currency. Ek is net top in die land en currently. Die is my sit in. Currency currently. Opzit ek ran die. Ek maak die kies wanneer ons flip net hy gramme hier. Ek het 'n baby, ek gaan aan die fam. So baie koudien rood lyk. Doordat jy gooi baie rhymes met hy een woord brada. Jy gooi baie rhymes met hy een My woord. sit in my opzit ek ran die. Ek maak die kies wanneer ons flip net Currency currently ran die hy gramme hier. Ek het 'n baby, gramme hier. ek gaan aan die fam. So baie koudien Ek het 'n bedie gaan aan die by braas nog 'n woord alweer daar. Ja. rood lyk soos 'n farmasie. Dis begin ek Farmasie. Ek is on top hier. Ek is Yo. Luda? Ona, sê vir jou fans, is niks op die grond. Jank jou titels as die ek hoor net ek gasel maak ek met aan nie so net. Ek het gestruggeld om musika link ek jy was dan broer kom met die ring dit nou by jy so in 'n loop ek vir 10 uitsien so op en haar ek myself Gotta explain myself to no Promoters, hier waar julle is waar ek is. As hy man het 'n show uit loop is 'n 10k. So daar hoor julle mos nou Luda se prys. Ek hoop die promoters hou my video's dop laat hulle kan die manne se pryse uitfigure by my, verstaan jy? Manne, luister na my. Hoor julle wat Luda gesê? As die man van die show uit loop is 10k. So daai is Luda se prys mense. bitch. Like, it's die Mr. man Dumb van more than dit, 6. I got these bitches, they claim they for keeps. But they're only here cause I'm lit. Like, now they white, do that white. Nigga, that what? that's 2 to 1 most wanted. Now they white, do that white. Not the Nigga, beast, that's 2 to 1. my bro. Don't gotta explain myself to no bitch. Child Like, doesn't, it's Mr. man. Dumb more than 6. I got these bitches, they claim they for keeps. But they're only here cause I'm lit. Like, now they white, do that white. Nigga, that's 2 to 1 most wanted. Now they white, do that white. Nigga, that's 2 to 1 most wanted. One most wanted manne, gents. Dis sy naam by die. Yo. Gang. Fame. Dankie dat julle die ding gesuggested man. Julle het my nog as nie teleurgestel. Ek het nog gedink as ek die vloer gaan vir julle gee. Laat julle my sê wat moet ek opbreek. Dat julle my teleurstel want ek het nie vertroue in julle gehad nie. Maar jy gee vir julle aan en dan mense. Julle het my opgesit op 'n trek man. Kyk hier, Naughty Beast my bro. En Lura G my bro. Daai is 'n drill number hy cheat. Daai is so 'n ding mense. So kyk wat julle kan nou doen is man. Make sure you subscribe, leave a like and turn on that post notifications. Julle is hier weer op Bring Reacts mense, the place to fucking be. And hy's awesome man, let's run it up en dankie vir almal wat gesubscribe en I'm out, let's get it. Yeah. Yo, dis rasty meneer. Wat is dit rasty? As ek 2 as ek sommer ordentlik